Taata ekiro kyati ntukusiima ibara lyawe linyumizibwe riheebwe ekitiinisa. Oijwire obusobozi, oijwire amaani. Ntukusiima habw'obukama bwawe, ntukusiima habw'engonzi zawe. Ekiro kyati taata nyizire ninyikiranganiza n'omusaija ono wakuserra omukazi w'okuswera. Bayibuli negamba obu turayikeranganizaga byona ebitukusaba biratukolerwa omunsi rundi omw'iguru. Nahabweki Mukama ekiro kyati twizire kwikiranganiza. Ntusabira omusaija ono Mukama, omuha omukazi okwegomba kw'omutima gwe. Mukama omuha omukazi aramusemeza ebiro byona eby'obwomezi bwe. Omuha omukazi owaramukoraga kurungi atamukozere kubi ebiro byona eby'obwomezi bwe omw'ibara lya Yesu. Taata omw'ibara lya Yesu ntusaba. Bayibuli egamba ngu ogwanya kutunga omukyara aba atungire ekintu ekirungi kandi atunga okuganja kuruga hali Mukama. Ntusaba ai taata omw'ibara lya Yesu omuha omukazi omurungi. Omuha omukazi omurungi atali oburungi bwa maiso bwonka baitu oburungi obw'omutima. Mukama omuha omukazi anyakurobere araikiranganizaga nawe. Omuha omukazi Mukama owaramuombeka atamugarwira hansi. Ai taata omuha omukazi owaramufoora mugaiga atamunakuhaize. Taata omw'ibara lya Yesu ninyikiranganiza n'owaisemu ono obu arahika Mukama wange kuserra omukazi w'okuswera. Omwoyo wawe arukwera aragendaga nawe nk'oko omwoyo wawe arukwera yagenzere n'omwiru rubale wa Isaka obwakanaserra omukazi. Mukama ntusaba omw'ibara lya Yesu omwebembere n'omwoyo wawe arukwera obu arahika omukyaro owahikire, omukyaro owamutegekire. Leka omwoyo wawe arukwera amuheera obwakaiso kandi amuhe okumanya ngu nuwo ogwo wamutegekire. Ntukusiima Mukama w'abakama. Ntusaba omw'ibara lya Yesu omuha omukyara owakutiina Ruhanga, omuha omukyara anyakwebondaiza amaiso ga Mukama n'amaiso g'abantu, omuha omukyara owaine omutima ogunyakwijwira omuhimbo atali omutima ogunyakwijwira obukusarra n'okubihirwa. Taata omw'ibara lya Yesu heereza owaisemu ono omukyara owarasemezaga obwomezi bwe ebiro byona eby'obwomezi bwe, owarasemezaga amaiso ge, owarasemezaga obwongo bwe, owarasemezaga okurora kwe n'obwomezi bwe bwona Mukama. Barasemererwaga hamu kandi baranyumizaga ibara lyawe hamu omw'ibara lya Yesu. Ntukusiima Mukama w'abakama. Ntwikiriza ngu amaiso g'omwoyo arukwera nigamwebembera. Okumanya kw'omwoyo arukwera nikumwebembera. Okuganja kw'omwoyo arukwera nikumwebembera. Tajja kubura ai Yesu. Tajja kuhaba kandi tajja kutomera omw'ibara lya Yesu. Weebale Mukama w'abakama habw'okuba n'ogenda nawe kumwebembera. Weebale Mukama w'abakama habw'okuba byona eby'okumukora mbijja kuba birungi omw'ibara lya Yesu. Mukama tiyakomya abakazi ababuzira abakazi abensi baitu najja kukomayo omukyara owakutiina Ruhanga kandi oyajunirwe yeijuzibwa omwoyo arukwera. Weebale habw'okuba Bayibuli egambire ngu ekirima n'ekyererezi tibiina kakwate. Mukama ntukusiima habw'okuba tajja kukomayo omukyara owali mukirima baitu n'omuha omukyara owakurubatira mu musana gwa Yesu Kristo kandi owarayombeka obwomezi bwe kandi owaramuzaara abaana bakutiina Ruhanga, abaana barakurakurana, abaana baraleetera ibara lya Mukama ekitiinisa, abaana baraleetera abazaire baabo ekitiinisa, abaana abagezi, abaana aboomeezi, abaana abarayomera ebiro bingi omunsi kandi abaranyumiza ibara lya Mukama. Weebale Mukama w'abakama. Ntwikiranganiza n'owaisemu ono ngu esaara eno ogihuliire ai taata. Mukama ntukusiima habw'okuba n'omwebembera tiyarora n'amaiso gana agahaiguru baitu najja kurora n'amaiso ag'omwoyo nukwamanye mukumanya okw'omwoyo ngu ogu niwo omukyaro omutegekire ebiro bye eby'obwomezi bwe. Kandi taata ninkusiima habw'okuba nawe n'omufoora omusaija omw'ekambi, omusaija wakutiina Ruhanga, omusaija owarakoraga ebyogonza ai taata. Ntukusiima Mukama w'abakama habw'okuba amaiso ge tigarorerole harubaju Mukama baitu amaiso ge gararoreraga omukyara we okwegomba kwe kurabaga ha mukyara we kandi Mukama tiyatware abakazi abekirima, tiyatware abakazi abataina Ruhanga abakwenda kumuhabya n'okumuha bwomezi bwo bwomutegekira munsi muno. Weebale mwoyo arukwera bwokwebembera owaisemu ono.
Webale mukama abo kumujeke sagama ya Yesu. Abakazi abasitani atumire tabamuroleho. Webala mukama abo kujeko bomezibwe ne sagama ya Yesu. Emyoyo emibi ejira abakyara bekirima tiyamuroleho mwibali ya Yesu. Webala itata abo kombeke njiye na amakage hamwandaro gwa Yesu Kristo. Webala itata abo kumwebembera kombeka amakage hali Yesu Kristo guno mwandara. Webale mukama abakama bakure sara zaitu no kwebembera wesemon. Tusabire turabo mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu. Amen.